Nepal da laiba International Center for Integrated Mountain Development ICMOD na piba wakalona madi makoi gi thabak singa sina Manipur da Ephut kanna bo Hotnaba da kana ba piga ni haiba gi thajaba leiri ICMOD ka chatmina duna Manipur da hauzik leiriba Ephut singa si ngak sen batana tana mangki gadoraba amadi Mangkhraba Ephut sing Amuk Hanna Yokhatnaba Hotnaba Tangai Fadre hiramasi matang da SKTV gi chief reporter Ketrimayum Premchandagi akhanaba pawda mama Manipur da leriba maruoiba turel sing asi akaknaba tha khara khak ising chenba turel oirakpa ayama matamda ising kangbadagi miyamna ising phangdabagi khudong chadaba mayok narakpa asida yufam oiduna chinggi mafam singda Ephut kannaba thorang pakhatpa akoina ubu phangle masi khudam haibu ukrul district ki manung chanba lunghar da pakhat leba spring set rejuvenation and management gi thorang mai pak pahorkpa sine asigumba thorang ama pakhat pai basi Tungan ba wakhalon amadi mapan lamgi akhang ahisingdagi hiram kaya tambagi tangai fadaba leiri matang asidani Nepal gi Lalitpur hariba mafam asida leiriba ICMOD na kari karamba thabak thorom sing pakhale bagi habasi yengbagi tangai fadaba lakle ICMOD asi Hindu Kush Himalaya gi region da yumfam oiduna thabak toba regional intergovernmental learning and knowledge sharing center amani center asina tungan ba thorang kaya paikhatli Tharang sing adugi manungda Manipur ga susinaba yaba ma hairagadi Nepal gi Kabre Palang Chok district laiba Bhagawate Khulda Spring Set Management Learning Center ama lairiba sine. When we noticed it, we tried to do some intervention in the upstream area. And after doing the hydrogeological study, and we identified the recharge area in the upstream area over here. And it was identified that this could be the possible recharge zone for this spring. And we did almost 16 trenches, 5 16. ponds, 16. at that time, Okay. in the booklet. And 5 trenches, 9 these palisades. It was all nature-based solution. We didn't use any concretes or anything. A part of this, or everything is nature-based. We used native species plantation. We did the plantation of the species which are actually suitable for this locality, which could be economically beneficial for the community in long run. Manipur linga ki Directorate of Environment and Climate Change ki Media Resource Center na siduna haukiba me anidagi mga fauba Nepal asatkiba co-learning cum exposure visit ki manung channa Spring Set Management Learning Center adu thengnarakibani ICMOD thamba learning center aduda leiriba Ephut adu chahi taruk rom gi mamangda Mangkhraba Ephut amani haiba khangbangamki adubu learning center oina thamliba Mangkhraba Ephut adu haujikti ising khara thorakpa horokpadagi mafam adu thadokuna chatluraba khunja sing haujikti mafam aduda mana masing thaduna Amuk khunda laitaba horakle makhoi busu Ephut kannaba ICMOD ki miyeng makhada takpi tami badagi committee fawo semduna Ephut yokhatpagi thodang chauna lauri amaromda mafam adu koliba Namo Buddha municipality nasu chauna mateng panghori. We firstly find the community resource person, those who are living there, and we train them about the spring, what is its importance, how we can work, and we form the group, one group, and we give the technical support, and with the help of the technical person from the SMO, the expertise, they started to do the geographical mapping, geohydrological mapping, and where we need to construct the ponds or trains, they all will be done by the SMO expertise, and our community, we mobilize our community to work on that things, and that is the result, one of the result that we can see there. 25 वर्ष अगाडि त अब त्यो गाउँलेहरू सबैजना आएर यतै खानुहुन्थ्यो रे त्यतिखेर त हामी त थिएन हैन. Before she was married, like 25 years ago, this was the sole source for the whole community. Even it was piped for the household, but later on the discharge went down, it was dried. And so now it is increasing daily? Day by day or अहिले पहिला भन्दा यसमा मूलमा पानीको बहाव बढेको जस्तो लाग्छ कि हजुर पहिला चाहिँ चैत वैशाखमा सुक्या थियो पोहोर पनि अब यतिको त थिएन हैन तर अलिअलि चाहिँ आएको थियो पानी यसपालि चाहिँ त्यस्तो भएको छैन है पानी निरन्तर आइरहेको छ. Okay, as a community person, she noticed that 2 years ago and last year also during
peak dry season, it was almost dry, very low. Now this year it was throughout flowing. Yeah. नेपाल की गोदावरी हारिबा मफम असिदा लेरिबा आशिमोट की लिविंग माउंटेन लैब असिदसु को लर्निंग कम एक्सपोजर विजिट की मनुंग चना फम अदुदा चटखी लिविंग माउंटेन लैब असी आशिमोना पाइखटलिबा थौरांग सिंग मरु ओइना थियोरिटिकल अमदी फील्ड बेस्ड रिसर्च सिंग अदुबु करमना थबक तो ओंथोकदगी हैबा उतलिबा अहिंग चिंगी लैबोरेटरी नि चिंग द लैबा खुंजास्तिंगना करमना अकोइबगी फिबम सोखंदना सेंथोक लेना हिंगबी यागदगी हाइबगी मतंग याउना चिंग द करमबा अर्ली वार्निंग सिस्टम थंब याबगी हाइबन चिंगबा तोवान तोवान बा हिरम किया मफम असिदगी तमजनिंगाई ओइरी खोंगचेत अदुदा सरुक यारुबा अमो ओइना मफम अदुदा फाउखिबा इथिल सिंगी मनुंगदा अमदी मणिपुर असिगुम्बा माउंटेन लेव असी सेंगत पीरबदी सिंगना कोशनदुना लेबा स्टेट असिदा महौसागा लोइनदुना करमना हिंगदगी हाइबसी मियामदा खंगनबदा चाउना मतेंग पांगनी हाइबा वाखलोन असिनी SKTV न्यूज की दमक औरमजरिबा खेत्रमयुम प्रेमचांद